Ula karapile. Like the nakon kan kuma la video ka ta trendra. Okay. So kora sabla yilman ka yilman storma da kun yira mane. Okay. So de shirgun tamen la ku manas tamen to skwangba. Ko call na Okay. ka opeke. On ko pekara nyanga na ko ne chata bana sko bar ka be no manager ko no. No ko wona ko chata bana smo ka confirm. Okay. Ka be no sura kwam. Ko no shi nyama. Okay. Ko ni mo la hal ka buta ta ba so ka nan do venna. Okay. Ni chua so ko onko yulu so ma ka ban la ma so shiro ba ko ban ka scam bara ba so the man ko rai mo kana bon shit bandas Okay. so ula ka ten take steps ma Okay. so tim o mi la ya la prono nyana bo so tra di ola arafila Okay. tra ku ya yo o yon ku nya senior ka be industry before the ban ma Okay. yo ku non lo en non sham Okay. so ko ran te send the passport nan to ka send passport nan ma Okay. so ko ma flight ta kana tin number sha kamza dan ya ko rasu ta envelope da apya ma ka za ga la ma rapin be palle dola do panda kala problema envelope ko jana so nya po ani ka ta dagba ma te bora gara kilo mo gara Di wo ma. no no ma na ya bank gara Go well no. ko well so ga ba da to sa So what that So I mean that was when Karastati. So under Panama, people were like, no, the mala yila mapune. Anyara man yila mapuna. I understand kama no, nir da simsin atu yila mapune. Ni because nir mala kama anyara na mal lagrma. Ashir kalagre because the song was like audio man ngon claim no mala lagre kakale. So shabra mala problem atu yila manama. Ara lele. daramia aktu no mi chakar ka fort Okay. son to je ka kalare aktu je ka ban ya za angor otima la anwo yen be o che ma la ka kan yan shi nan to ku chan ku zo pa yan tin ya lare Okay. so aktu ban no ke yila man den chansha Okay. but ni ke yila man wa via gara nda ke yila man Okay. because da mi yen wo so Yeah, sure. so ritin kam no marleship shabe yan yula la na zo ka chan ba mi wan job Okay. sa like Brahma, they won't understand that because really to know some member in business. Okay. Been to my second one business. Okay. But when you don't go chanka like a banyan was shaben bumping be industry man can be to business. No, they might like and Brahma really kaya. Okay. So like they might like come on in underground artist man but no one wants my endorsement until life. Okay. Katut maswag and to chanchan the sham maybe lab man they can one go in China with you champai. Okay. The champai shapula. Wonderful. Yeah. So how was video ma ula karadang my? I mean, and akupa day Shelly or you rested for 2-3 days? How many days can the project mazara? No, manda ko shi airport. Manda ko shi airport na kan location ma. Oh, straight. Ntung mang pa yung chang hotel. Okay. Na ne bi adijina. Aba. Ne bi adijina di baraba na ne bi ka gle ko zama chan o jalo ki ma yang ada di ma ko tna ki ora ora yimi. O pa anda ban ka ko ko o ye ya ma fam mo. Okay. After that na ndam na gana. Okay. After you ma drop ka drop a week man ko invite. Okay. Katlan kan party ya. Before ka yila man drop. Yeah. And it looks like from Denmark, I mean, Kari establishing among in Nigeria, you were connecting with brands, you were connecting with big names and the likes of that man. Nima na karako establishing. The one in Nigeria, them parent 27 times. Ana kukuna shalo. Them parent 27. Ancha Nigerian damn 27 times ka. Playing ka pa ku pim chama. Now the maluri kana. Ma Nigeria maluri. Eh? The maluri, you need to play with me. Kan o chama loro kana. Because mami ka action loro na patna. Eh? But so I want now na blen luri chana kra. Mane. Tamble be. 18. Nike lori chan kara. Mamlen ke lori chan la na inda ko chan shiran. Kan yi kala ka ci so lori chan. Okay. Kan to kun ne parakra. Ka tan yi lori ma ko ni la nyama ni ke lori chan kara. Yi mama lori mi ki. Ka pasin je lori. Kala zane to ki maten da ben dirgo. Zalman bi dan ba angira.
kalawi ngurga ha ko wa aza yo ngurga kuma ka kwa ngba je pa bona ti bazo ka ngwa flower ka ga tambona ti bazo